biyag, wenno patay. Napalabas si Marungkar ni Vina iji kalapaw ni Roldan ngem saan na anabutan daytoy. Kay lim na meten amakita ni Roldan, iso ako na naabaliwan ng tumanen ti Sumarungkar, tabareng maranaan ng tibaro. Kabayatan na, adda ni Rosana iti ili ti galsa, ket intuloy na ti panangsapol na kadagiti ipatpateg na iti biyag. Napanmet da Doray ken Fatima iti asyenda. Nagsarsarita da Fabian ken Fatima. Nadakamat ni Fatima ken ni Fabian ti inana, asimurot iti sabali a lalaki. Naginteresmet ni Fabian no anya talaga tinapasamak iti biyag da Solomon. Iso nagdamag ken ni Baket Pasing. Kinunamet ti Baket, alipaten na langan day taabanag. Gapu tamangan no badaksan la daytoy. Itimet panagsarsarita da Los Viminda ken Roldan. Dinalakadan ni Los Viminda daytoy nga ituloy na langan ti panagadal na ket makipagnaeden kada Layla. Gapo tapagayatan met lang ni Layla dayta. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Saan mo napaayan ti kayat ni Layla? Taparay ti pagsaya ata mo't lang dita. Agnaed kan ditoy, kat agadal ka. Si Dadana tumulong kan ka da Sir Tony. Kita anak, agnanaed akon ditoy. Iso alibre ti pagnaedak kan kanak. Dito la pagbayad kun iti pagadalan ti ited to ni nanang ko. Kasta ka di? Iso adi kan nagkadkad iti kayat ni Layla. Ituloy mo kiti ti panagadal mo. Kwa, jak mo, no ituloy ko pa iti agadal. Sa anak namin na makaid na. Gapo ta jak pa nakita ni Michael. Jak tumot lang mayulo ti agadal. Gapo ta iso ti pampanunutek. Ay, sa bagay. Sa pulak pa iti kabsat ko. Sakbay ti sa balya banag. Apay ka di ngay nayabanak dito'y kanatungan, Mang Fabian. Kuwaduray, inayaban ka dito'y taawan ti matatao. Adadaamin di tabagatan, agparparaspas da dita. Apay ka di. Kung amin, kahit kulat agdamagkin ka, may papano itinaibaga ni Fatima kanyak. At ti inana, kat simurot iti sa bali a lalaki. Pudno ka di. Ha? Day pati kapuna, akagura na unay ti inana. Ha? Kwa, apay nga minanaskan ang maamam day tabanag. Kaya't kula amaamuan. Kwa, awan ti may bagak iti day ta, Mang Fabian. Isa ti makunak, di pa nga taman day tabanag. Kanday to'y tilaglagi pam. No anyaman tinangag mo kini Fatima. Saan mo nga ibagbagay ti sabali? Nagwaras da ita, sikat ti madaksan. Anya? Un, amangan no patayin na ka ni Bus Solomon. Ha? Balbal na agan ka, Mang Fabian. Iti ka nito nga agwaras da ita banag. Sika ti mapabasol. Iso anasaysaya at no ka umam tabibig mo. Oh, anya, Fatima. Agawid ta ka din, ija mansyon. Intong bigatin, Doray. Dito'y tapay. Sige. Kinasarsaritam gayam ni Mang Fabian. Wen? Nadakamat mo kan kuana ti may papan iti inam. Oh, ang mga iwaras na dayta. Anya ko man iwaras na. Nasaysaya at pa ya. Iti kasta. Maamuan ti intero nga asyenda. Anya? Maamuan da ti kinadakas ni mamak. Ha! Kagurgurak unay ni mama. Saan akasta, Fatima? Nasaya at atao ni mamam. Ipatpatag na kaunay. Albad! Fatima, Gustan! Di mo ni pilit ti kayat mo nga ibaga. Gapo ta jakmat ladenggan.
Anya? Rumwar ka? Wen Layla, sa pulak ti kabsat ko. Sige, adakan ka dayta. Basta agawid ka dito balay ha. Di ka agkatang-katang no itirabi Ti kayat ko, agawid ka dito balay. Tapno sa anak ngagdanag kan ka. Sige, Agan nagkay ti sa dino man apagturungam. Wen, aramidak dayta. O sige, palubusan ka, Roldan. Ay na Layla, kaasimat ni Roldan. Sa bagay, uray asino mat Talaga sa pulin na tikabsat na, kaputa di matin akaw awid. Nasa dino ngamin ati naturturong tikabsat na. Tadimot din agpakpakita. Ay, di nala pampanunutan ang madandanagan mat ni Roldan. Wen nga rod Ngam, mga no damat dakas ang napasama kan kuanan. Mga no kasta, Layla. Ay, saan kumamot Nasayang at atao tikabsat na. Iso asapay la kuma. Ta saan apod no ti kunam. Sapay kuma ta saan Luz Viminda. Papa, imbay kayo gayam dito asyenda? Wen iha, adda kayo gayam ditoy. Intun bigat tiyawid mi, Papa. Maturog kami dito'y kanidoray. Kasta ka di. Mala, adakan ka dayta, Fatima. Papa, kumusta yung pasdak mo? Ha? Okay ka dito negosyong ijay? Wen, okay lang. Pudno ka dito ko na ni Doray? Nga agro-pro pa abakas dagiti adda ijay? Anya? Wen iha. Agro-pro pa dami na bakas. Iso at di mon gamdan ti sumarong ka rijay. Sige, Papa. Ada ka di pa kwarta, iha? Adda pa ya? Ngamnoy kanak. Awatak, Papa. Ala, ikang ka sakbay apumanawa. Oh, adto'y ti kapiyong, boss. Kano ti sumaruno nga ipapanyo dya simbunan, Doray? Ha? Ito ni sumaro na bulan, boss. Gaputawan ti panahon ni Fatima. Padagiti sumarsaro nung aldaw. Kasta? Wan, boss. O sige, ibagayo lang no anyang aldaw ti ipapanyo. Ta sumurot kami kanyansot. Wan, boss. Agsubliak mat lang yung pasdak. Sige, boss. Doray, agpaala ka man itinatangkan prutas, taipan ko yung pasdak. Wan, boss. Matungpal. Kumusta dagiti mulayo? Mayat, senyor. Umadani man ti hapit kadagiti natang. Nasayat. Laglagapan nyo. Abay bayadak iti husto. Iso arumbang adiyo baybayan to asyenda. Amumi dito, senyor. Nagagat kami amin. Awanti salot. Ala, nasayat launay. Aggagat kayo. Tapno maayayo kada kayo. Wan, senyor. Asino pa ti kayat na ti lumaban? Umasidag lang. Asino? Siya! Sika. Naglastog kan. Siya, labanam. O sige. No mangabak ka, kukuam ti kortak. No maabak ka. Kukuam ti kortak. Ngam no maabak ka, kukuam ti kortam. Ada ka di lang ibustam. Ada kwartak. O sige. Palit. Oo. Aglisa kayo. Tawang rin tilaban. Aglisa kayo. Abakak dito eh. Nga uray pa'y dakala tao.
Lagi magawan mo't gayam dyan mo. May salangat anog kukin kang ag-surrender kan sa amatan. San ka nga, trasan? Daytoy. May sila flying di kawanan. Awan mo talaga. Kundi karit kay tilaban. Yung awan mo kay amom. Nene, yak mo di kwartam. Kasi prado bitang nga mahabak ka. Demon saktan ba di bagin? Anya? Yawat mo di kwartam. Karit ka. Wanya, labanan na ka di bay? Winuyag mo lang di kwartam, ha? Yawat mo. Labanan ka. Inabak ko ti kalaban ko. Awan ka di pa'y ni Roldan, Luz Viminda? Awan pa'y Layla. Anya ti orasan? Alas 11 iti rabiin Anya? Alain ka maturugan. Siya kung timanguray kan kuana. Anya mo ni Roldan? Imbagak mo't nga gawid dito balay. Amang ano sana na sumangput pa'y dayjay. Isungin ka maturugan, ta siya kung timanguray. Saan? Urayak langan. Sikat ti mapan maturog. Tanapampannog ka nagtrabaho dito balay. Nang rona katagda klase tayong ton bigat. Anya? Ay saan O sige, duwatan amang uray ka ni Roldan. Anya mo ni Roldan? Pagdandanagan na ka talaga. Awanan dagiti mangkamkamat kanyak. Nayawaman ko ida. Ti ko nada nga ta. Kat masubli dati nabak ko kada. Nagbidot da. Ha? Dagiti mangkamkamat kanyak. Naglambanga ka na yung bag. Dito yak ka masitasan. Sanda ka makita dito eh. Naglukong dagiti ang makipinnos ta. Sublion dati kwarta nga inabak ko. Ang yaman nak. Pumanaw dan dito eh. Iti ka na ito ang makadayo da. Pumanaw akon. Saan ang mabalin a sublion dati inabak ko. Kasapulak unay ti kwarta. Iso ajak isubli. Dito ay akong nagpalabas iti rabi. Inton bingat. Sa pulak manan ni Michael. Sa nabalit at da kwarta nga ramatag. Iridep kulatan dito yung nagtugawak. Sa nabali. Tayong kabel ko ti kwarta nga inabak ko. Iti unag ti sapatos ko. Iso asana basta mapukaw. O anya, Fatima. Panawan kan dito pagadalan nyo Urayan ti umuna a klasem. Tani, nasa papay. Agtugtugaw ka pa'y lang iti bench. Agbasbasa ka, ha? When, Doray? Sige, inakarodan. Tado pa'y taramida ki Jamansyon. Sobyan kanto hinton malawm. Makaamukan ton nga aglunch, ha? When, Doray? Ijayak ton kantin amangan. Sige nga rodan. Inakon. Nasa pa pa'y Layla. At tugtugaw ta pa'y laang dito eh. Pagururayan tayo iti oras. Sige. Umay ka. Tugaw tayo iti dayta a bench. Sige. Makuray ka. Nakalidliday ka manan. Ni manan Roldan ti pampanunuta man niya. Uwan. Yan. Uy, nainlove kan sa mo ta talagan Layla. Saan nga ayat daytoy ang marikrik na Luz Viminda? Good, anya nga Rod. Saan nga Rod? Ay sus, aklo nam langan Layla. Agayat kalaunay kan kuana. Taanya ko matiga po na akas tati panagdandanag mo no awan panagayat mo kan ni Roldan. Aklo nam ka din. Agayat kalaunay kan ni Roldan, saan ka di? Luz Viminda. Ibagam langan ti agpaiso. Sana bale. Diyak mo't ibagbaga ka ni Papam. Ti amo ni Papa.
Kat talaga nga agpagayam kami lang ang kiniroldan. Ngam, Tiyak mo. Tiyak maawatan ti marikrik na para kiniroldan. Asus! Ayat daytan, Layla. Ayat nga ta at talaga. Agayatak nga ta at talaga kiniroldan. Ayat nga ta, timarikrik na ni Layla para kaniroldan. Gagayem, di uliwan na denggan, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Napalabas, saan anagawid ni Roldan iti balay na Layla? Ket nakilaban, kadag iti palaban iti kalsada, nga adda pustana. Inabak na ti kalaban na, ngem idinaalanan ti kwarta. Kinamat da daytoy, ngem nakapaglemeng. Ti kwarta nga inabak ni Roldan, ket aramaten na mangsapol ken ni Michael. Itimit pagadalan, kabayatan nga urayan da Layla ken Los Viminda ti klase da. Nagsarsarita dapay, ket nakuna ni Layla adi na maawatan ti riknana ken ni Roldan. No ayat, wenno saan ti marikriknana iti baro. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Tiyak maawatan ti riknak Los Viminda. Noan niya at talaga dahi ti marikrik para kiniroldan. Ayat daytan. Ayat nga ta at talaga. Agayatak nga ta at talaga kan kuana. Naglawag mo't. Tiyak maawatan at talaga ti riknak Los Viminda. Nailutla at talaga tilubong anya. Ha? Ay suplada a babae. Saan mo latan ngay taltalak? Sa balit style dita babae. Ay no, nagmayat at tutupan. Bay amlat ta. Oh! Apay! Anya ti bagbagayo? Apay adiyo ipigsat ti panagsauyo. Tapno mangag ko. Saan mat asikat ti pagsarsaritaan mi? Anya san? Katno kita-kitaan dakpay. Eh, intan Layla, pumanaw tan dito eh. Sige. Hoy! Da kayo adwa nga ipas. Di kay agbalin na bastos. Ipos? Ipos kami aya? Ha? Ay, awanan miss. Sa baligayan ti panagkitkitam. Adda ka di diferensya na kita matam ha. Anya? Ken, apay ngamin nga imasidag ka kada kami. Gabot takas kay lamang karkarit. Nakita yo ang nakatugawak iti bangir a bench. Ngam nagtugaw kayo pa langit asidag ko? Excuse me, miss. Saan da ka nakita? Saan mi anadlaw asi kagayam day ta nakatugaw a nakapimpi man. Anya nakapimpiman? Ngamin, kanayon ka ngagmaymaysa. Awan friend mo. Takasanumot ngamin. Awan samot ti mayat a maki-friend kan ka. Anya? Tapno ang mom, miss. Los Viminda. Umanaw tan dito eh. Bay, anak lang. Pagsasawak man day ta a babae. Saan? Umaykan. Saan arumbang akas di pa nagsasaom iti day a babae, Los Viminda? Masulo na karod, Layla. Di ta mataan mo na. Nang apay kagura na ta, no kasta makitkita na ta. Amok asyak ti kagura na. Saan asika? Ha? Saan mo latan nga italtalik pa'y day jay? Liklikan talaangan. Sa bagay ah. No masabat na, sumyasitan adagos. Agburburak ti darak kadagijay nga ipas. Mamirmiraot. Kunam lang na sino da? Ikak man ida iti pagnakmanda. Mang panunutag iti mabaling ko apang balas kadakwada. Adda kwarta. Kat mabalin ko nga aramidan ti amin akayat ko.
Dumngeg kayo amin. Da kayo abalod dito pasdak. Kaya't ko makita ti panaglaban ti tunggal may sa kada kayo. Agisparing kayo. Kaya't ko makita no asino ti saan pa'y amakabal. Talton? Awan ni Maskay. Iso asikan ti pusgak. Amang idaulo iti panag-isparing yo. Ala, agisparing kayo. Oh, anya. Agawid ta ni Dimension. Madamdam apay? Anya ngay taramidin ta dito yung parking lot. Kaya't ko tagi standby dito eh. Amo ko no apay. Namnamang amakitam dito ni Michael anya. Darang lang, Doray? Ano? Nadita ti kayat mo. Di agtugtugaw tapay lang dito eh. Mang Fabian, si Kamat Gayam. Umay ko laited na ito isa nga basketa prutas. Bili ni Senyorita Fatima amang ngigag dito iti prutas. Kasta ka di. Matingaro din. Oh. Di na ka di pastor kan dito mansyon. Anyo, saan ang mabalin, Mang Fabian? Abay ngay. Kahit ko lang makita ti unag ti mansyon. Saan ang mabalin? Ala, ingkan iji asyenda. Ta saan ka ang mabalin asumrek iti mansyon? Apay ngay Doray. Awan ti asino man ang mabalin asumrek dito yung mansyon. Mang Fabian, iso ala din ito. Anya? Ala, ingkan. Kat agyamanak iti daytoy prutas nga inyag mo dito yung mansyon. Apay ang di mo pinastrak ni Mang Fabian? Saan ang mabalin, Fatima? Ang mga numadaksanak kinibapam. Makita mo, uray addata dito unag. Talagang ikandadok lat tatigig. Tapno awan ti sabali ang makastrak. Ibilin ni papam, nasken atong palenta. Niditag tungpal, sigurado nga akong. Kasarsarita ko malangmat ni Mang Fabian. Nadantuwayam, mapantantulat na ni di asyenda. Ta ijay mo akasarsarita, saan adito'y mansyon? Awan ni Dakloho. Napanmanan ijay ili. Nasken akalayon na nga isuro dagiti estudyante na iti karate. Malagip ko mananday chay a Solomon. Anya ti panggap na. Ta sinarungkaran na ni Dakloho. Saan ko ang malapdan ti bagi ngagpanunot iti mati? Dakes a tao ni Solomon, sigun kin ni Ophelia. Ngamsapay ko ma, tawan ti dakes a panggap ni Solomon kada kami. Manang pasing. Amom ka di. Napanak iti mansyon ni Senyor Solomon. Anya, apay anyat inaramid mo ijay. Napan ko impan jay prutas ako na ni Fatima ngay tulod ko. Oh, kahit, Saan anak akong nagiti mansyon? nay, apay ngay. Ket no di nak pastor ka ni Doray. Aya, Isu amas da awak launay. Kasla adda ilimlimeng da iti mansyon, adi da kayat amakita. anya, anya kumangay da ita. Diya ka mo. Oy, si Kapabian di kag balina chismoso. No anya aman ti makitam, saan mulatan asasawon iti sa balik. Awan mo timbagak. Ibagbagak lang, palpalagipan ka. Tabangan kit di no makalipat ka. Laglagipam, anauyong ni Senyor Solomon.
Kas lang kami naging teresak ama kamo. No anya talaga ti mapaspasamak iti biyagda. Oy, dahi tabiyag mo ti asikaso ang pabiyan. Saan ati biyag ti sa balay? Di mo isagsagmak, takaradkad mo. Anya ka dito dyan baga ni Fabian. Anya, ay sos, nagbitmutin ang nagwaras dahi taadamag. Ala, kung nga ta naglalaki kaya sa amin, Senyor Solomon. Solomon? Ala, Ah, ay, wala nga pa ison. naa. Naglalaki Ay, sa? da kayo agtrabaho kayo man. Saan ano niya laditan ti bagbagayaw? Ay na, si Kati Kabakatan dito, inanapasin. Kabakatan dito? Iso nga abok nga do ti amo, may papan kada Senyor Solomon. Ang istorya kan, Oy, sumardeng kayon kung nakmat. Oy, si kabakla, sumardeng ka ha. Oy, Pakadaksan niyo ti kastangar aramidin niyo. Ala, in kay trabahon. Yamit. San ade tala chismester aramidin niyo. Nasaya atay may ka dito'y ayan kong agsibsibog, Fabian. Apay, manang pasing. Amom ka de, ang nagwarasan tin chismis mo. Nga, anya? Ani Senyor Solomon, kat naglalaki ti asawa na. Ha? Unay kan, Fabian. Imbagak kang kaadimon sasawon pa iti sa balay. Tabangan no maidanon ka ni Senyor, kat madaksan ka. Nagdamagak lang mo't kinibakit Nancy. Ay sos, ni pay Nancy ti kunam. Chismosa mo't day chay. Ha? Ay, agalwat ka, Fabian. Amang no dumanon day takin ni Senyor Solomon. No dumanon day ta, sigurado, ikatanakan dito asinda. Wano saan, dosaan na ka. Nakapsot dyan kabalyo na! Ha! Saan na makataray? Sige, Fati! Agturong tayo dyan ka prutasan! Ya! 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 Ho! Ho! Nanapasing, kasarita kayo man, bit. Nay, apay ka di duray. No ni Fatima ti damagam, nagturong iti kaprutasan. Nagpartak di kabalyo na. Unmarod, awan bubot man na talaga. Surutom latan iti kaprutasan, duray. Una na, surutak intong madamdama. Nanapasing, anya ka ditimbagbagan ni Fatima dito asyenda. Ha? Adda nga ning madamag ko. Nga adda ka no chismis ita dito asyenda. Kat da Fatima pa iti chismisan niyo. Ay, saan asya ka? Awan bibiang ko dita chismes. Day tanti ibagbagakin ni Fabian. Anya ngay itakat nagwarasan. Anya, Ay sus, day jay Fabian tinagapuan ti chismes. chismoso ka di dayjay amang Fabian. Eh, saan mo't? Kaya't na ama-amuan no anya tinapaspasamak iti pamilya ni Senyor Solomon. Iso nagdamdamang kadagiti daduma at trabahador dito asinda. Ang anya ngay, no anya hala ditan ti bang mangag at chismes. Saan na kuman adumanin da ito'y kinibos? Tamangan no amin kayo kat madaksan. Pudno matakas na tinapasamak, Mang Fabian. Asimurot iti sa bali a lalaki ni mamam. Wenmat, Anya? garangganjang ti inak. Awan serbina nga ina. Gaputa ka ba ulan nakalipatan? Tapno lang makidan na iti sa bali. Kastagayan. Baknang ni Papa? Ngam apay apanawan na pailangang. No di ka talaga agarang ganjang. Kat ni papam. Adda ka di mo't babae na? Awan! Ngamin, ay ayatan na ni Mamak. Kat di na kayat nga isukat. Iso nga ita? Iliw-liwag na tiliday na. Babaan iti panagtrabaho na iti husto. Agpapaadulat tayo iti kwarta na.
Taday tayo tanti pakaragsakan na. Kastagayam. Wen gayam, Mang Fabian, nalaing ka kadi apo maltog? Ha? Ay, una. Abay ka di, senyorita. Kayat mo kadi ti kwarta? Oh, sino timba di ti kwarta, senyorita? Sige. Ikan ka iti kwarta. Basta aramidam ti ipaaramid ko kan ka. Anya day ta, senyorita. Ibagam, ta si dada anak ang mga ramit. Anya ti iparamid ni Fatima ken ni Fabian. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay, ken itimat direksyon, Jonah Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Biyag! Wenno patay!